pla ben gut fins klask a bourdos. Et Calabour. Adiu, sempla al Liceu Sant Sarni ambe Lascabourdos e Lucabourt per la radio Occitanio. Souieu aduei que bus fau la presentació, donc eu Margutino, la collego, e anem començar per la cronico de ma millor collego Eulalio e encadenarem ambe la cambo me faimau de Eidelon e discussau de Sylvia Tales. Lo billet de beto de Eulalie. Adiu, ez Eulalie encar un cop, torni beni per un soque me couflo. Aquí, sem din lume c'est de décembre, et cal 10 décembre, 10 Nadal. Nadal a quel période pla familial per la maggior part de nosaltres, des encusats per los qu'on passe de familio. Doncos, globalment, tot lo monde s'acampa amb tota sa família. És lo moment on podem tornar bes e gens de nostra família que són talament allunyats que coneixem quitament pas lor pitxonou. Sabi pas se per bus es parier, mas las amassades de família per ieu es qui con que me couflo. Cal ese hipocrite amb gens de ta família entre berguetos per essa opre un present que bas fa semblant daima e qu'après pa cap dins un tiradou que d'obrices jamai. Amai, ya los repaises, e aquí encar un cop es berta diromen couflan. Que duro duros nem bezem pas la fi. Din calcos familios, hi ha duos taulos, la pels mainatges e la pels adultes. Ieu sui adolescento, Duncos, la taula dels mainatge me cago perché fau mai de gardario qu'autre cosa, e la taula dels adultes es pas bravo interessanto, e curo boli parla per balia un beggiaire, deguns mescuto jamai, just lo pretext que sui trop jube e duncos automaticoment qu'ei mari dos ideos. Placegu, a la taulos dels adultes, hi ha toujours conversacions que calmeliu pas abordar, per pas que las causas espeton, como la politico, l'alcoolemia de ton oncle ou encaro los problemes amourosos de ta tante. Après plurepais, en general, hi ha la d'ouverture dels presents. Encar un cop, aquí es qui com qu'es lunc, que cadun agacho cal recepque e cal ufret que a cal. Per ieu, cada annado es un infern de trobar que ufri a cal, sobretot din ma família recompausado. Cal debursar un smic pels present e per fa plaser. Sa que là, aquest annado anem poder leugerament evitar tutaco mercès al Covid, como que es pas sonque negatiu. Bus d'ici aquí, un bon Nadal a tot le monde e aleu leu! Se você pretende sustentar opinião e discutir por discutir só pra ganhar a discussão, eu lhe asseguro, pode crer que quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver, já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade, vai dizer quem tem razão. Já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade, vai dizer quem tem razão. Em vez de amor, uma saudade, vai dizer quem tem razão. Em vez de amor, uma saudade, vai dizer quem tem razão.
in Roma base e a protegge che vanno a Betlemme. Io voglio no, ci trovi procurate, io voglio no, ci porizzamino. La camma mi fai ma butto cielo, la camma mi fai ma butto cielo, non ci va. Che le stelle tutte li pastu a un angelo senza una senza spera l'auvado senza una senza ritorno. La camma mi fai ma butto cielo, la camma mi fai ma butto cielo, non ci va. E quando sono arrivo a un preda che manage, e quando sono arrivo c'è una ginulla, c'è una ginulla, un miera che lo grepio, c'è una ginulla, un bel milito. La camma mi fai ma butto cielo, la camma mi fai ma butto cielo, non ci va. Conscienza torna, tutti di luvilazze e conscienza torna, c'è su mesa chanta, c'è su mesa chanta, per il fil del Dio mainazze, c'è su mesa chanta, lo sciava duena. La camma mi fai ma butto cielo, la camma mi fai ma butto cielo, non ci va. La camma mi fai ma butto cielo, la camma mi fai ma butto cielo, non ci va. La camma mi fai ma butto cielo, la camma mi fai ma butto cielo, non ci va. La camma mi fai ma butto cielo, la camma mi fai ma butto cielo, non ci va. Pla bu ero duncos aquestos picciotos musico, aro anem escuta la cronico d'Abelou ambe la cronico esport.
L'actu esport des Abel. Adieu a tuttes, esperi qu'anets tuts pla. Es Luca Burt per la cronico esport del giorn. Uei, anam parla d'un dels 5 esports lus mai jugat dins lo munde, lo tennis. Como lo sabetz, es un esport de raqueto que se juga a 2 ou 4 e que va donc upa dus colos. Los jugaires utilisent des raquetos amb un fil horizontal ou vertical per butar d'effect. Sabem pas encara que si va se desbana l'Open d'Australia 2021 a causa d'aqueste putanier de Covid. En Europa, hi ha mai de 10 milions de jugaires licenciats. És enorme. L'info follow. Sonque en Europa, podem comptar mai o menys de 38.000 clubs de tennis. És astronòmic. És un esport de mai en mai praticat en 2020, d'enpuis calques annados. Aquí, era Luca Burt per la chronique esport, pour Tebus Pla et Poulit Nadal. Et l'estudi d'ets opus 5 de Chopin per Abel al piano. Aro, anam escuta ma cronico, donc la chronique au cinéma. Lupune culture des Marboutines. Adieu a tutis es Margutino per la minute au cinéma et duei bo bus parla d'un film kei azurat. Compreni pas que si faguer i per oblida de bus presenta aquello pepito de mon repertori. Es un film québécois del famous Xavier Dolan, la vedette del cinéma actuel. Bus parli del film Mathias et Maxime, qu'es donc realizat al Québec en 2019 et qu'es un drame qui dure 12 euros. Es l'historia de 12 amics, Mathias et Maxime, qu'an n'a pas pres 20 ans, se coneixen d'un pays pitchounet et sont des bons amics. Cours la colle d'amics partis en vacances dins l'hostal de Ribet, un collègue, Mathias et Maxime sont face à une situation qui les gêne et qui va totalement treboula leur amistad. Ex Xavier Dolan qui joga Maxime et Ako fa plaser de lo tournabeir dins sus filmes cours la bem jabist dins Ei tuat ma mare per exemple. Es un film qui exprimis la difficultat de reconnaître son amour ou las dificultats encontradas dins la vida en ligam amb l'enfenso. Xavier Dolan arriba a nos prene per los sentiments e las emocions amb son biais de filma, es tot lo temps dins lo detall de las couleurs ou del cadrage. Dins cadun de sus filmes, Xavier Dolan representos las maires como fennos insuportables. Ibes i suben la millor maire es beleu per Ako que pres i sus filmes. La fico del film me faguet pensar a la del film de Godard que se sun banda part, beirets es impressionant.
Ako per dire qu'es une pla pulido a fico qu'esperia be per Nadal. Anem, une poutou brabe bunde, bus kunseli pla segur Mathias et Maxime et bus dizi a leo ero marbutino une poutou. Macronico es acabado, arribus daisi ambe lengo duliu del duo Cavalier Verger et Nautli Christmas de Lacuna Coil, encore une musique de salvage ambe nous autres. E tu lengo duliu, me dirás se lui mos, ser curreno as bius, di Laura Gedaura, du mati sans amour, la belle de tout ça, tu que ves passar, los pauris de funta, los que tames entero, e femat e pudat, me dirás se las paus, nu iris solo vive. E tu lengo duliu, me dirás se lui mos, ser cureno as bius, din Laura Gedaura, du mati sans amour, la belle de tout ça, tu que ves passar, los pauris de futa, los que tames entero, e femate pudat, me dirás se las paus, nu iris solo vive, me dirás se la flus, que esperis un cor, lo Judas trespassat, serás y dirás, caraudiado, humano. L'udrole che fugheres en caro plavi, l'udrole che fugheres en caro plavi, l'udrole che fugheres en caro plavi.
Ar, comme des costumes, anembus legi une pitchot poème et qu'estudiciem en classe. Donc, aduei es un poème d'Aurelio Lassac qui se suno Sapel escuro e caudo. Es partit. Sapel escuro e caudo como une nuec d'estiu, s'estiro fins a finta l'albo, can sun cos de cabello fer, turno mai sen lado e cabo dins la prigundur de sas cambos, un paradis d'ause l'aire. E ara anem escutar l'ausa que va interpretar Passa Buen Secret, un autre poème d'Aurelia Lassaco. Poème de Aurelia Lassac, Passa Ben Secret, elle passait un secret. Passa ben secret, dourados din luberdier. Pausa, sa lengue contre la saberous. Passa ben secret, dourados din luberdier. Pausa, sa lengue contre la saberous. Goteian de las bucas badantes del arbres. Goteian de las bucas badantes del arbres. Doraggio giuven, la troubette gouillate ben gut de la main. Ataluse doraggio giuven, la troubette gouillate ben gut de la main. Que l'importe a la cimo de su sexe, que l'importe a la cimo de su sexe. Passavo in secret, e lo passavo in secret, e lo passavo in secret, e lo passavo in ben secret, dourados din luberdier. Pausa, sa lengue contre la saberous. Passa ben secret, dourados din luberdier. Pausa, sa lengue contre la saberous. Goteian de las bucas badantes del arbres. Goteian de las bucas badantes del arbres. Ataluse doraggio giuven, la trouvette gouillate ben gut de la main. Ataluse doraggio giuven,
importe la cimo de su sex, que le importe la cimo de su sex, et lo passavons en secret, 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 passavons en secret, passavons. Aro anem escuta la cronico di Contino sus l'actualitat. L'actu de Contino. Adiciats a toutes, nous sonam trobar per una nouvelle chronique sur l'actualité. L'Escocia est le premier pays del monde que butet a gratis las proteccions periodicas per a lus que n'han besoin le 24 de novembre. Los comuns de las escoles, col·legis, liceu e universitats van ser equipats de proteccions periodicas din paus de temps. Mantunes manifestacions ageron lloc en França el 28 de novembre darrier dins un ambient languiós contra la llei de l'article 24 per la seguretat global que consistís a pas difusar l'imatge dels policiers sebut leur integritat fisica e psiquica en danger. Mai de 46.000 persones són din Paris dins les carrieres de Paris contra aquesta llei, mas també a Bordeaux, Lille, Lyon, Rouen, Brest, Reims e Toulouse au Pla Segur. En tot, és mai de 70 viles que són tocades. Paures, són pres la mà dins l'ussac e aiman pas aco. Monsieur Macron denunça d'imatges que nous fouten la vergonya per parlar de la fa de Michel Zecler, un productor de musica que foguet violament interpellat per pas dire tustat per 3-4 policiers sen pas cap de raso. Le 26 de novembre, una vidéo foguet publicada pel media L'Upsider de l'altercació. Bertat, que són les imatges que fouten la vergonya e non pas el comportament d'aquelles policiers, que parlant pla aquí de violències policières, qui tomen c'est le president de la nostra república vols haver los uells barats sus aquelles conductes. Mas pel moment, la majoritat parlamentari butet en pausa l'article 24. Anam aquest cop en defort de la França, en Etiopia, on una guerra civile esclatet le 4 de novembre dins la regió del Tigre, al nord del país. Aquesta guerra se desbana entre le gouvernement del primer ministre Abiy Ahmed, qui a recebut le Premi Nobel de la Paz en 2019 et le Front de Liberació del Poble del Tigre. La causa d'aquest conflicte era ètnic que les autoritats del Tigre volien l'independència de la regió. Mai de 40.000 etiopians fugigueren cap al Sudan. Mas le 30 de novembre, le gouvernement éthiopien affirmait haver pres le contrôle de la capitale del Tigre, Mekele, et haver butut un punt final al conflicte que los opposava als rebels de la regió. En Iran, Mohsen Fakhrizadeh une naut scientifique et spécialiste del nucléaire foguet tuat per bala dins la carrière meteisa le 27 de novembre darrier dins le Téhéran. Hassan Rouhani, le président iranien, accusait Israël d'être à l'origine d'aquesta opération et demandait à l'ONU de condamner aquesta attaque. En Allemagne, à Trèves, une veitura percutiguet mantunes persones qu'eren dins una zona pedonière le 1er de décembre. 5 morts et mantunes nafrats. La policia arrestet un suspecte, mas affirma de ser la pas de signe de motivació politica din aquest acte. Costat santat, tot jorn pel Covid, los vaccins són en via de preparació e leu en via de distribució. Les persones que van ser vaccinades en prioritat són les persones dins los EHPAD e los personals soignants que se'n mainen.
Emmanuel Macron envisage un mouvement de vaccination contre le Covid-19 pel bel public entre abril et juin, qui commence à aquest vaccin espace obligatori. Se desbanarà en 5 phases. Premier, vaccination de les persones que demoren dins los EHPAD amb los professionals del sector médico-social. Segon, la vaccinació de les persones que han entre 65 i 75 anys amb 221 malalties. Dins una tresena fase, la vaccinació de les persones de menys de 65 anys i dels professionals dels sectors indispensables, amb la seguretat o l'educació, per exemple. Dins una quatrena fase serà la vaccinació de les altres professions les mai exposades al virus. Enfin, dins una darrera fase serà la vaccinació de les persones de mai de 18 anys que presenten pas d'altres malalties. Passam del costat de la cultura amb de literatura per felicitar Hervé Letellier, qui remportet le dilluns 30 de novembre le Prix Goncourt 2020 amb son llibre L'Anomalie, e costat musica Can Silvestre, autora, compositrice, interpreta, moriguet le dilluns 30 de novembre a l'âge de 86 ans, li rendem homenatge. Le 12 de décembre darrier, Valérie Giscard d'Estaing moriguet a l'âge de 94 ans. Aquí és tot per avui per Joel e vos dis al cop que ve. Ara anem escutar Bad Company de Five Finger Death Punch et Lucucut des Papagaius. Ecco che canta in bordeside, tutta la neve splana, una plana d'ariele. Ci, nas pasente nu, canta la cigalo. Ci, nas pasente nu, canta lo coquit. Ciao! Che canta en bou de xires, tutto la nit resplendent al plano d'Arieles. Lo cucut se sueña, no senten presque més, que va passar la ganca per la bat de Cautares. Xic, xic, nas pas entenut, canta la cigala. Xic, xic, nas pas entenut, canta lo cucut. Xic, xic, nas pas entenut, canta la cigala. Xic, 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 xic. Lo cucut che passa al son de poca barra, che bon passat a Espanya, ma que na saberà. N'a pas de carta, mais que sap que ha eu tros. Non perd l'orca même quan se'n va a Viscos. Xic, xic, n'has pas entenut cantar la cigala. Xic, xic, n'has pas entenut cantar lo cucut. Xic, xic, n'has pas entenut cantar la cigala. Xic, 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 xic. Lo cucut que arriba en col de Buixarol, que era de Barrata e que era Zazero. L'esquino sus preso quan arriba al pe del coll. Non parlen pas casco, que parlen espanyol. Si olvidate del villaggio, lo van a pagar la dota a lui del villaggio, però iban a llevar y lo van a luz, son tres, de las campanas, de las trompetas. Pim pam pum 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 pam pam pum 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 pum. Se van a llevar y siguen sin. Wow, 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 Espanyol que és bon marirà, que vol canviar de raça més cucut de murarà. No cucut que hi mur en Espanya. L'angossa cucut, tapiu castanya. Xic, xic, n'has pas entenut cantar la cigala. Xic, xic, n'has pas entenut cantar lo cucut. Xic, xic, n'has pas entenut cantar la cigala. Xic, 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 cantar la cigala. Xic, 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 cantar lo cucut. Xic, 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 e cantar la
company, always on the run, a destiny, oh, it's the rising sun. I was born, a shotgun in my hands, behind the gun, I'll make my final stand. Yeah, and that's why they call me Bad Company. I can't deny bad company till the day I die. Until the day I die. Until the day I die. Rebel souls, deserters we've been called, chose a gun and threw away the sun. Now these towns, well, they all know our name. The death punch sound is our claim to fame. And that's why they call me Bad Company. I can't deny bad company till the day I die. Until the day I die. Until the day I die. Until the day I die. Eye for an eye, tooth for a tooth, blood for blood. We've all gotta die. We've all gotta die. And that's why they call me Bad Company. I won't deny bad company till the day I die. Bad company. I won't deny bad company till the day I die. Until 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 the day I die. Alors, Baki, Ezakabat, Adiwadiwa tutes, Bunos festos a tutes, Ero Lascaburdos e Luscaburt, e Busdaisi Aro Ambe Lurei Louise del Libre de la Jungle, Fatch per Armstrong, Adi Tupinos! Have 2 bananas. Have we got a deal? Yes, sir. I'll do it. I'll do anything to stay in the jungle. Well then, I'll lay it on the line for you. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub,
and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo, I want to be like you. I want to walk like you, talk like you. You see it's true. An ape like me can learn to be human too. Here's your part of the deal, cuz. Laid a secret on me of man's red fire. But I don't know how to make fire. Now don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Fire? So that's what that scoundrel's after. I'll tear him limb from limb. I'll beat him out. Yeah. Well, man, what a beat. Will you stop that silly beat business and listen? This will take brains, not brawn. You better believe it, and I'm loaded with both. Will you listen? Oh, yeah. Now, while you create a disturbance, I'll rescue Mowgli. Got that? I'm gone, man. Solid gone. Not yet, Baloo! There's up and Ronnie, up the baby la da 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 roan. Can you baby that do saba do the day, do bomb the book the days, the bones of a baby. Abadoo dee, will a reap banaza, ebadobadoi, will a la bazini, wallabat, steeple at doody, will a ha 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 ha. Get mad, baby. Will a hot la 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 do do. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you, do. You see it's you, someone like me. Can learn to be like someone like me. Take me home, Daddy. Can learn to be like someone like you. One more time. Yeah, can learn to be like someone like me. Say da ba 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 da doodle da 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 da.